Okro farmers from various communities are on their way to their farms. They are the most quality and the largest producers of okra or okro. If you look at the state of their road, very bad, very poor. Ke enye nu nye xɔasi abe fetri kɔ ƒeƒle alo agbala dede ko. Enye nu nye xɔasia. Ke mɔ kawo ŋkie dzi mi tona kafi fetri va trɔ zuna fetri. Ke nu nye be mi va ɖe vɔ kura le edzadzra gome hã ɖe aleke mi kɔ na gama godzi hã. Ke le bibiam asisiwo nana mi price alo miwoe nana asisiwo price. Ke nya yi ke amewo gbɔgblɔm be asisiwo va nana mi asi price la menye miwo nana wo ke kama nufia be mele me o alo. Ke nu nye be wona mi asie kura menyo hã mi xɔe na dena me nenema ko alo. Ko ne mi ti dzre hã ɖe mi ti le na miwo ga miwo nu gble fɔ mi ti kpɔna ɖewo le ma mi ti kpɔna viɖea. Kple miwo mɔ hã meganyo. Eya me nya ɖoɖo kawo mi le kɔ ku ɖe hã ŋu. Eva gblɔŋkui katã ɖe mi le kura meka ɖe dzi be mi le tax ahem kɔ ku ɖe ŋu. Ke tax he mi le ɖe mi na wo nya be mi mɔ menyo ge agblemenukuwo tso kafi woti va si me kafi amewo ƒeƒlema mi na wo nya ale be woakpe ɖe mi ŋu le mɔdodo la gome.
no fie ba kwa don kuma ne ta ma ga va kpo alo Baka ko kumane baka makko kam nyan tu suta maga makko la ya num ko kumane o staka so far mi apa fatri business ade alake evidemment lo Oh, factory business, yeah. I don't know. You go business, they share the profit and loss. Thanks over again. I think so over again. Run the influence. When my gap video. Take so far, yeah. Consider over year. Manu. Ashia manu. Take fear. Ashia to. I'm a little bit from your hand. lemon popotin kra fatra if you ever do dumalo aba ale na global sia do va year manyu if you ever va year ever bo alo ma sogbo Vaya. I saw book. I come a global a chijaja. Pull me more number market. I'm a movement. Then we call and buy a shiachina no jaja kata shicha. I'm no more planning more do not plan and never a shia vai daniba. I can feel can go a chijaja to vida and go play a wale go lecture. e kan over jordan na ma de alake ejidana le yakwa alo Mashi chacha go mea. When I yashi chala go, I when I put money but vida vade. Ye a go no yate abu. Lanyi nya go mea jima de la. Ala ba manya ba eto trop. okay but le fatre for business bagoji a o first time enyi alo le ma fia o he e kwa ma de manya pa vi o de no okay that so far ko ba enyu ko mi ga kla gle de lo ko kadudu ha enyu nwie okay le ganya go malo apaka no okay alaka fu ko ko le ma abe mo le ple mo alo alaka Garumole ople, garumole kuvato. ga ka okay le fifia go ma de fatre ho la si ho malo ase la nyigba Asela yiba. chanva yi wona no no o jire e fifia han no le jira me Tama emidre 800. 800 ete Ghana kotoku de ka Oh. Ito ko na 2 million. okay 3 million ma. Lai. We ni ma emidre 3 million. okay kal egbe pan ka ma de wona na me jira ma Midre do me vai 1 million. okay ka asisi o ti va no plan pan alo na mi de kra mi ti pona mobile plane no Oh, ambe onye mi asisi yo ba play. Aka garumole na. Asisi mo dogo. Koge. kenya te ba onya ha ba asisi on to na mi asi Asisi ntona mi asi. ngata lo ba nye ne ma da Obeto, yoche ige oshanyi. Mo play na yo. Eta nwa oye je yosi e play ka fi ba ko yubaga. kami ti vide ade popon la me fia la glade de fetrigbledede la ma Garumo mi kona vire, garumo mi kona viro. okay ka la edede la glade goma kata de enye nunye tukada le malo enye nunye na mi le wo mi sena le la mo Mise. Sesele makuhi. okay Ba mi plano. Ba mi plano. okay Akon gavila no de ma. okay Pepe. Ya li. Ya ta. Ni na makata. okay Ba ma. okay Fetrigbedede. kenya ka glo mi le na sisi o Mi gbogbo bi wonu no. Nkule lentine mi. la le ka goma le gala go Gagoma. okay kenya ka ho gbogbo nko kure e ka Wanu yi fie ko glosi. Me mi tetere fetre den le gira ba mu. Yo ole tepo bubu chum. No yo kata iba peta na makwa. Ajebi. ko no glo ne ma de me de na jile wo yo fo a Ada jire mi puri. ken ka mi wona Na nene le mi oga ma ko mi ga le jire fu de fu na mi ndo kibiti a. Mi no de mi no ipo na ga ba tro kwa. Mi ga ho galo basi. Ase kama.
Ya gona gara kokolo beti. We mi am be mi dirage kwa mi draga no. Ke ame aɖewo tso na be yevu dukɔ me alo teƒe didi va ƒle na alo asisi wonye nyodetɔwo ko nyame wonɔ ƒlema. Chai na ajo bu pe va yi. Amocho pa ko ya ho. Okay. Ma pe. Mm. E ke fi mi gbo ge to ko la ƒle. Okay. Joge ʋu ya gba ko vani tuma ko la ƒle. Ya me to e mo ga baba. Price my brother me negotiate. Okay. Let me be negotiate ma abalaka goma. Na mi va do nya asia ke mi ko ve o mo ko ba do mi te yo ji o ba bo. Yo mi dam bia de ji na yo. Okay. Ta mi negotiate. Ta kpere mu ha actually an kan ko play ji la asia mo. Okay. Kemi ko de ve fia ko be enyu na yo ko dem. He ya do jijo na yo cho wo de sia da. Yo mi va na gare mo do na jijo no be mi va dire mo na ma mi da gare ji na ma mi va play ni cho. Na ngaga for instance mi play 200 mi va play 250 do na jijo no bo asia ga yi ji na yo ha gba yo ko ga ko mo ji. Ngaka so far be 2 alo 1 week ago na nenye price le gba pe goma ha na nenye price But 2 weeks ago me play 100 CDs. Okay. 120 CDs. Okay. Akala gba goma me play 300 CDs. Okay. Sebe mi daraji with 200 Ghana. 200 Ghana and 180.